Nkethinkatho na ntune mutegeri bwega nuntu bwa na kanya kugwatanira na unikiri Weru Thaa Mugwanja mbitagwo NTINYARI KINYUA tukianjiria Nteto chietu muteteri wa kioto kio mtu aja kaunti-ine ya Meru nwesalesio thuranira na andikirite baruga nkiama ya gutunkuna nkunkumonio EACC bakienda tunkuna governor wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza nikiria salesio kugania thiritu agitumira ndugu chiawe abari arongina bawe bairi na kinyamuthoni yo kuya besa cha kaunti ya thirikari ya Meru nkuruki ungi uria umuriki kiri report iji ni uria ni murungamiri wa obisi bwa gavana Nwenchamba Mbithe Meru ketho barikana biumia bithatu bithiri indandikire petition ki senate yetu ngitetaga na nkiromba senate ye thithio chonko ndene Meru county nuntu bwa kwithirwa mheshimiwa Mwandaithele netetie statement mwaka muthiru jwaure impressed ndene obisi ya governor egutumirwa na nyuma bakuthithia MCS bakuthithia handshake na governor mieri 5 ikorokete mweri jwa ena mwaka jojo Mwandaithele ta withdraw statement yereterie na undona justice itathitheka uria batere kuthitheka kiria Meru ni untu MCS bethere babati kutho beri ithoria mu Meru ya guchonko nora mbecha igutumirwa itatumirwo bothoku itimurwo na njira yaregirite na kiumia kithuru ndo mbere kuona information ya kungana akuma kiri system ya Infimis na ndeja kwerewa niki statement yerete ya ere withdrawn bara ya gwetia ni untu bwa kwithirwa information ya ndironere ni kuonania uria mbecha ndene obisi ya governor ikurewa ja njugu karanga irerewa batina kiao batina uruma na antu bara baingi bo tumirwa kiri information yende nayo na ni already mikete kiri EACC ne kuonania antu bara be close muno kiri governor kwena mwarongina urio bodyguard yowe kwena motona ngina ario ni bodyguard yowe iba kuri wa mbecha mukuru wa PA wawe ario na kuri wa mbecha na babonde ni ariti bathirikari ya county na Meru bukamenya County Government Act na amwe na Public Finance Management Act na Procurement Act tie very clear ote mwande kwa thirikari kinyomwe obati kurita biashara na thirikari so payment iti on the back wa paid tia accommodation tia traveling tia catering tia hospitality ibiashara karie bakurita na thirikari ya county na ne ande kwa thirikari ya county so keni kiuta tena watho wachoko kethra mtu ni mwande kwa county secretary wa chief of staff ndene ntukue mwana gwekirwa mbecha maita 22 chiko amount to almost 3 million imoite andikinya payment ni MB yandiki yake payment ite andiki ite itemized so bone wamba bone na mono na nindandikire EACC Juma Nthiru na bari sivu copy ekwa na ingwete ki EACC ekathithio nchonkoni bwa kungana na Mumeru one value ya mbecha chiawe senator wetu nawe mheshimiwa Kathuri Murungi ambuge no mami no ntongoge ya oversight yogo batikotho kimithithagia ya senator no ntobwa kwethirwa itobati okuona wejete assembly yetu katiba ni ogwetekeria standing orders chia mbunge chi ogwetekeria okeja okauga mantu ja oversight jareje egie Mumeru so antono tofereta ni ntoka taka kwethirwa no kuthithia oversight ria batikothithwa mbecha itakuni nkoroki ya milioni 200 itethero itakuni ojo ogore senator no kionaga mantu jaja okaanda kombere nya ogo no eta compromised weta gitandene jore MCS betere gitandene na governor kio tumbatio moria biuria bimwe biria bie no rito bia utumiri bwa mbecha ja bibi nkoria ntukwe na ngwataniro ya rimu arungamiri ba maskuru ni boy teachers ni jete amwe na kuria thirikari nene gukurukira rwangirwa TSC kwithirwa bakigweta imochi antere cia mara na kinya igamba ng'ombe ja antere injumo kenda kumbithia arimu barabaritanaga antere u kugwata hardship allowance kuringana na David Riongora ni mukaririgete wa ngwataniro eje na ugita bobo bukongera arimu Weru bagwitana aritwa kuma antere ije
Utongoria bwa arimũ banene ba cukuru cia primary ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi tabu KEPSHA baũrĩtie thirikari ya nthĩgũrũ ya Kenya gũtigĩra bande irambo mo cia gĩcigo mbunge kĩa Mara na sub-county ya Ng'ombe ikunenkerwa kĩgĩna kĩa ũmombarĩnu nontu arimũ baingĩ bara bathiya wĩra kĩrĩ macukuru mara marĩ mbarĩnu batiendaga gũkirĩria nogo. Ndĩna ira nkwenda kũgweta kidogo area cietu ino cia gaiti na aria gutirwa kuri na utonga ta zones imwe cia ruguru twina ndina wa arimu nontu arimu barenda kudikuria kwega na bagashoa bakadikuria dalaka kwina gintu tugwita leadership allowance bakale akuri cukuru cietu cia gaiti. David Riongora no mukariri gĩtĩ wa kĩama gĩkĩ gĩa KEPSHA kĩrĩ kaunti no ariuga arimu baingĩ kaba kuthama kĩrĩ mbari iria cirĩ na ũmo gwarĩra bota arimu banene bathiĩte na mbere gũtambia nkuma mbega ya gĩthomo mbari-inu na nduria thirikari ikenda kũriria untu bobo nĩ tenderie tũrĩ twa leadership allowance ona cukuru cia gaiti na ta ururi the lower parts cia Mara na kana ba make sure arimu baba nao bakongaongerwa kanyamu gaka bakenia ira bakuruta wĩra nao nĩ twĩkarĩte wega tuga support kidomo tuli teachers na kuma teachers bandu ende chairman wao nĩ tũthiĩte mauntu maingi magũkĩria kidomo gĩtũ ona thĩinĩ wa sub county yetu ya Mara na especially zone yetu ya Kera nĩ tũkĩrĩtie kidomo na twamenya kidomo gĩkũmba gũteithia community. Riongo arĩkĩrĩtie akĩũragia nkinya kari gũtigĩra iba kũgwata gĩthomo mbaru gũkĩrũmbũiya na nkinya gũgĩkenera kenda gĩkaomba kwĩthĩrwa gĩkĩgwata mĩri. Mauntu mothe matũrũdaga matĩna kĩdomo matibua na rĩu nĩ twerutanĩria twauga tũgateithia community yetu jionde na nionde chairman wa KEPSHA nkuga tukadi mbere gutedia Tharaka Nithi na as a whole ona region ino yetu gukiria kidomo. Kĩripotera Weru wikendi kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Mateni Mugambi. Turi mwaka jumoja gichunko nyuma ya kithurano kithiru na ndura ni mubunge wa Gembe Central Dan Kele na itetie kirima kimwe na rietwa Thaa ntere cia kangeta kuthithia maromba ja gucokia ngatho ni untu wa Murungu kumumbithia gutongeria gicigo kiu kwa mwaka jumwe nande ni araugite utongera bubwega bwijanagia na maromba na kugwata mwerekera kumakiri Murungu tora gutugutarirwa ni Nicholas Chabari. Nasema asante, nasema asante, nasema asante, ewe Mungu wangu. Kumato kuringa kura tariki 9 cia mweri wa 8 mwanka muthiru mwanka umwe nureketie na ukuruka atongeria baitini mwanya mubunge wa Gembe Central ndani kili wena ririkanite na ucoka gucokia nkatho kirimani kia Thaa athingatene na aiturirwe magutaba kanisa mwanya ba Gembe Central. Rande kwiromba mantuka yaira zira munene aromba eguru yonde keromba zira munene ona apiwa ke mwathani antu bonde abona apiwa ke mwathani zira munene atiyika ni mwathani Murungu antu bonde batiyika. Amen. Akiaria mujumbe uyu ndani kili augite mirandi ira uyuritie ntere ino cia Gembe Central irio mirandi ya barabara na kinya ya mantu megie stima yumanetie na inya ya Ngai akiuga ibwega atongeria bonde bakathingatira mantu magwitigania na maromba na kuthina mbe na kuyoka akiri Murungu. Ndethe ya barabara yetu itura mbeca cia list lakini itari to cia kuthinga uma murera mwangawe na mapaki mbeca cia list lakini weta usukumasie yangu ya amberia baba ambire ko lami ingwele meta miaka lakini kwa because of God's grace na kwa sababu ya maombi yenu na kwa sababu ya kupendelewa nilienda nikaulizwa nikaambiwa naona mtu fulani nikaenda naona mtu fulani in next than a month barabara ilikuwa imeanza kutengenezwa. Nikaambia Mungu ni asante kwa sababu yeye ananifanyia mengi yamefanyika. Jamaa ingia hivi kite. Mwezi huu bado tutangalito kwa namba certificate. Ndio na ndio wetu Gembe Central na wengi mno watena namba certificate. Ipo uteseka mno maua. Mtu mwamiru atoka nyangi yao munene fulani
kenda kunengelwa certificate 5,000 na maana 5 wana kalidi, si ndio tulikuwa tumeomba 5,500 akatukanyangia akatupatia. Nilienda Nairobi nikaona mkubwa wake. Kitu ya pili nikasainiwa 10,000 certificate. Sio 5,000 tena 10,000. Kwa hivyo hata wale watoto tulikuwa tumeacha, tumesema tunawapatia next term. It's favor. Na hii nyingine tuonete. Wetu ofisi na wiki alimu wetu atugelete miaka na miaka. Wale tuegembe central bakuya idhomo vyetu ambili meeting the teachers na itu itabuya sana. Amen. And na imani miaka yetu ituwathegembe central mwaka 2027. Murungu atuendiara ya sana. Amen. Na bwa atomeria baba tongoretwe ni Bishop Julius Gitari wamwe na atomeria bangi mwanya mwanya kinyawi bakuromba atongeria bangi bagwatanire na mantu megie maromba na kumenya Murungu ne kenda mirandi ithi na mbere bwega na muno nkuruki kinya nthiguru itongereka bwega kuma muntu family ewe akuru barabara yo le pasta njeku kedero le mwekuru le singo mano le pasta nyombeku kedero utigi mukuru waku ka utigi mukuru waku e pasta nyombeku eta udije bure ndani akudije mtukwe narwa gatuone rwe mutongoria ule twagiri gutongoria na ingwete kia kinyamiro yonde inkoromba gavana wetu kawira mwangaza kinyawe adije bono ntoba meru paganiro twere moyo amurungika meru yonde defense ile taunu egembe seturo kande ne egembe ektwani una lietwenera yezu kwede kinyato tuna mtomu nene ndene egembe bi centro edera nene atula chamanto kile Murungu kona kwenderwa na wetekera mbere yae engai kwenda kwa nainya gwetweke egembe centro kile mwathani Murungu kuma kiremane kya Thaa kangeta Gembe Central Peter Class Chabari Kiruria daktari kimengi kimwe kurunto muno ni na gutarwa bata ya gwika utheru gutigira wewe ngwati kugwatwa ni mirimo kana kinya gwikira kakenke kabo gwatine bothine ira cijanagia na ruko. Still tukiariria mantuma postnatal care kana umenyeri bora mwekura wataga arikia kugia na mwana ni mantuma ukonia umenyeri bwa cleanliness usafi na itu ya after delivery kwirukorwa ruwaru kiuma na ukaya kwewa mwekura atie na hygiene mbega kana utheru bwega noiwa akiwata infection either njira ya mwana kana ukaya kuwarudhire to operation otwika kironda gikuwata infection. Kwa hiyo advice mwekura after delivery akaigwa agitumira nguo cie clean na kinya taurira gutumira kewere clean na akaigwa ke avoiding nguo ila tight. Ondu tarea wekera nguo tight na arudhire to operation yegagwa ikinyeria ara atemetwe kironda kia operation no weke affect kironda atuka ikuwata infection kana gya karakagita karaja mbere gitirora na rĩa gikora kire na scars ne kwa ikaiwe kireta pains nyumani ni tugagarira mwekuru after delivery akaigwa agitumira pad atkewa na ukara na pad kagita karaja nontu rĩa akara na pad kagita karaja bacteria cho ikiambira ku multiply ne kwa ni ku affect thina njira yake ya uchiari kana kareta infections kana kwa ndamu ni kwambire witega kaire also itugaga part of postnatal care ikebia kurea mirire uyu mwekurura arikia kugia na mwana inya yake nenyiite nuntu bura inya ya kusukuma mwana kana nuntu bwa bleeding era kana inya during the labor during the time ndira kamateta akawa atomba kurea bwega nuntu tuyeria mwekura kamatete munya namba wakire ati umba kuwa bwega kuria after delivery tuwatuki recommend pia kurea pia bi balanced diet other than you pia balanced diet ito mwekona bwete kwegwa agitumira supplements ndira aya na mwana yo na kujiria iron level ira yari mwire na kujiria calcium kenda mwana omba kumbirwa
viungo vyake vya mwili. Calcium ni atumikire na kujura mwili kwogu mwekoro arikia kugia na mwana pata postnatal care nke bia kuria na bwite kuria irio bie na balanced na supplement ino tukuga iron supplement, calcium supplement na basically kwegwa irio biria bikwa bikimutetheria gucoka normal to a situation to a level ari mbere ati ayananda. Katho che mwanya kirego mutegerita na mbere kurumira Nteto chetu nchokerete nyume kagitagate kuraja na tonkrukio kebebe mutambo. Uramenya college ire tongoretie nthiguruni ya Kenya na uthondekebwa CEOs na ene ngugi iciariritwa ja Meru. Vips College ire niyo Meru Institute of Business Studies na ndi turi na campuses inya: Meru Makutano, Meru Town, Isiolo na Key College ire iri Nairobi. Nitokugwa togeni kire mega graduation yetu ire kethire tariki 10 mwezi wa 11 mwaka juju 2023. Iche ni tukenero tukibwangai nkurukia gicunci kia 80% kire aritobetu ni bakuthondeka mbeca cia obongoa ciandikire na arwa kire intake ya September wigwatire free discount na gicunci kia 10%. Aritoba beru ritubayejaga free bonus courses ta mobile phone repair, CCTV installation, baking and pastry, video production, music production kana DJ. Jokia baro ya admission kiri campus yetu yonthe kiri website kana uringithimu kiri 0720-967-249. MIPS College, turning skills and talents into income. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riungira mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorinchake Street, Meru Town. Turingere thimu gukurukira 0703-509-493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Baga sana igweta na mbere kurumira Nteto chitu cha Weru Thaa Mugwanja tutonye bienine aria na ndi Gor Mahia bethiritwe bakiura nchamba cha Kakamega Homeboys ngoru inya kwa ijire gukurukira mikwanja ya penalty nyuma ya bokung'anania kathari ngoru imwe kwa imwe muchetho jurachetheri igoro kienine gya Kasarani. Gor Mahia Alpha Onyango 22 year old leta cross kule moja kwa moja kwake Wino. Kinauda wa timu ya Gor Mahia Geoffrey Ochieng ikiwa anatuzwa na rais wa shirikisho la soka nchini. Gor Mahia rasmi championi mabingwa wa ngao ya hisani. Kongole kwa Gor Mahia kwa kuweza kufanikiwa na kuchukua kombe hili mwaka huu wa 2023. Kwanza cha msingi bwana ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, maana tumemaliza mechi vizuri bila majeraha na tuko salama, muhimu sana. Ya pili nadhani mchezo umeamuliwa na bahati, maana penalty huwa ni bahati, unaona. So mimi naamini mchezo wa leo bahati imechukua stand.
Na coach, ni mchezo wa kuweza kujipima, umeweza kufikia hatua gani katika maandalizi yako kuelekea katika msimu mpya na vile vile michuano ya kimataifa? Siku 8 kabla kuelekea katika michuano ya kimataifa, unakizungumziaje kikosi chako coach? Hicho ndio kitu cha msingi sana. Tena muhimu sana kuangalia level ile tupo katika hiyo mechi yetu against Al Hilal. Na so far so good, kuna mambo mengi nimeona nzuri. Ile na pia kuna yale nimeona si mazuri ya kurekebisha. Na ndio tutafanya kazi kwanza hii wiki. So far so good, naona timu tuko sawa. Tuko salama. Coach, nafasi ya kuweza kusajili bado ipo. Nimeona baadhi ya wachezaji wapya wameweza kucheza siku ya leo. Labda ukiweza kuzungumzia wachezaji wako wapya, unaweza ukasema ni asilimia ngapi ambao wameweza kuingia katika mchezo wako? Wapo ndio nimesajili wachezaji kama 6 wapya, lakini ukiangalia vizuri wachache ndio wanaingia taratibu, unaona? Maana wamekuja juzi ile bado kuintegrate na wenzetu bado inachukua muda kidogo. So tunakuwa patient kidogo tukiongeza taratibu. Tukijua na tukiwa na imani kuwa watakuwa sawa. Asante sana coach, kila laheri. Nashukuru baba. Huyo amekuwa ni mwalimu, vile vile tutakuwa nampata Jonathan McKinstry ambaye ni mwalimu kwa faida ya klabu ya Gor Mahia. Coach, congratulations, another title to your name. What can we say about today's match? Well, first of all, you know, Mutheja Nteto na njira endi kuingia na njira enkinyaniru no wana charinga themwe na nusu mbeta kwa NTINYARI KINYUA na mbere gukenera mibango ya Weru TV kwendere kagita gakega.